Да-да-да. Kontak senjata kembali pecah antara pasukan Rusia dan tentara Ukraina di sebuah kawasan hutan yang lokasinya tidak disebutkan. Dalam baku tembak tersebut, belasan tentara Rusia terlibat dalam serangan menggunakan senapan dan amunisi granat. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa, 25 Maret 2025. Suara letusan senjata terus terdengar, diiringi dengan tembakan balasan dari pihak Ukraina. Dan hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban atau dampak dari peristiwa tersebut. Бля, вообще охуенно положили. Просто охуенно положили, ребят. Что, вы сами пока попьете? Мы, наверное, поработаем, да? Хуярь, Маршал, давай, хуярь. Как, сука, войнушка нормальная, бля. Вот, смотри, по дереву хрустели, тихо. Ой, красава. Прием, прием. Ваня, сюда. Сюда, давай. Вроде приходит. А? Да-да-да. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.